Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Khasi Students Union haka khandai trek mentau benai no pra arja khandai. Kala thalan teng eru yo lat ke jela utatha gataroi. Halor ke jingkersan jong u ya ka Citizenship Amendment Bill 2019. Ya ka bala menjor da ke yeng dorbar thawan kari ke Lok Sabha haka khandai trek mentau benai no pra arja khandai. Ya ka neu Presiden ke KSU Samla Lambok Star Marngar ulapan pau haka jingkren bat kinang patai kubor. Da ke ba ongru bala da ulat ke jela udan ya ke mensiem ya syaliang. Dan hok show bandang song dangsa akan ni kejala Meghalaya. Nakalang kaseng kalapan ram joru iulat dah kebakno ba kumukli jong kejala. Dan ya kejing sungtho ya kejing sengau jong kitrai ri trai mulong jong kan ni kejala. Kejing sa kumulat wadai melong pedeng kumulat jong kejala. Andai kumgolong matang iulat kejala bikun kadu jong BJP. Ti ngatrai lada ulat kejala ulong liang. Melong fit hiru uban song ni pok kejala jong. Tinaliang juga seng ngawan penrem pada ubreu suthu ya ka sentimen jungi gijat penrem ngatarai don kam hiru tau breu benang song po jala jungi maka jingkran jung ngasngau ba kamdai ba u install ya ta government new kersan na BJP hendai kejing nyuben ya ka jat penrem jungi pro kowe ah padang ngejing persa dan wong ngapa diang kan ni di menteri kam ndu meno wong masuk kan ni melong fit ba ni di kun kadu jung BJP usyukuran ya ke bakala kawan ke High Command BJP molong ba ngo cingim nang tu trai hap ko ngu ya ke ba kita ngi na liang jok seng ngi ong bech ba ka song ka singkok ka justak de jong sarkan dai ngi ong bech ba kum ni jaj bri don hok ban song po jala jong i government ka sothu sa perkhat bang shu saham ta mangiru ngi ba don sarkar te angit ba sarkar kam dai go matla na trai le tangkhu Lubun kikam ngatrai keladim sutu kuno beri belek.